Zitholwe zibulawa ngesihluku izingane ezilinganiselwa eminyakeni engu-5 no-6 okubika ukuthi zidukile. Amaphoyisa nomphakathi wase-White City kwelemgulukudu eJohannesburg basebenze imini nobusuku ukubheka izingane bekubika ukuthi zidukile, azaziwe ukuthi-ke zikuphi. Namhlanje ekuseni bathuke-ke boma ngesikhathi bezithola phezu kwezidumbu zabafana bebedukile benqunywa uqhoqhoqo. Udebe nomlomo bekungekho kanye-ke namajwabu abo abesikiwe. Siqinile izitholo zokuthi lo omunye owenze lento ubehlose ukugila umkhuba wokuthwala noma yimuphi kodwa-ke obhedayo. Ngokusho-ke komfana osinde-ke emlonyeni wengwenya oneminyaka engu-7 uthi ngesikhathi-ke lezi zigebengu zishaqala abafana ababili uthi kufike-ke omunye wegebengu naye-ke angaziwa ngesikhathi bedlala ibhola waheha abafana ngokuthile wase-ke ehamba nabo ngemoto, lo omunye-ke wasala. Ngokusho komfana uthi-ke lesigebengu engambona-ke njengoba-ke ubengumuntu ongapheli emgwaqweni, engamkhomba futhi-ke inkinga-ke akamazi ukuthi uhlalaphi. Abaningi bayakhuluma-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi indlela okunzima ngayo ukuletha umuntu emhlabeni usuke-ke uphakathi kokufa nokuphila bese kufika-ke iy'gilamkhuba zamadoda anobulwane-ke azobudala iy'ngane noma-ke iy'ngane ewumadoda-ke ubuyiseleni-ke lowo nembeza. Nangomunye uThixo Nkosi ngenelela-ke laba baba siyasha-ke sekwanele soneni sekwanele-ke izilwane owazenza-ke noma-ke zaba ngabantu. Kubuhlungu sesizwile-ke asazi ukuthi-ke sizophuma kanjani-ke kwey'ngane zakwethu. Kuthanda ukuthi-ke kubuhlungu kakhulu. Ahlala ngapha kwi-comment section ngizova la khona umbono ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Mina-ke ngumsizi umfana phansi eJozingo Mhlabelingana sengiphuma kanje.